Hi, I'm Lucia, Cell Croatia employee, and today I'm here with Kate. Kate is my mother, and she's going to teach us how to prepare traditional Dalmatian delicacy, fritule. Za tradicionalne dalmatinske fritule potrebno nam je brašno. U brašno treba dodati malo soli, limun, odnosno korica limuna koja se izgrata na najsitnije radi boljeg okusa. Rum se stavlja da fritule ne upiju previše masnoće, potom grožđice koje se izmiješaju sa brašnom, jaja. Dakle, ovo se sad sve promiješa. Stavljamo šećera, dodat ćemo svježi kvasac. I sad ćemo misiti prethodno ugrijanim mlijekom. Tijesto za fritule ne smije biti pretvrdo, ali niti premekano. Tijesto smo zamisili i sad tijesto treba odležati 30 minuta dok kvasac ne napravi svoje, odnosno dok se tijesto ne digne. Sad ide završna priprema. Ulje se treba dosta dobro zagrijati. Dakle, za ovu količinu fritula potrebno nam je litra ulja. Sad ćemo čekati da nam se ulje zagrije. While we wait for the oil to heat up, we'll take a plastic bag, cut one corner of it off so we can properly shape fritulas and fill the bag with all of the dough we have. Evo, sad ćemo mi početi pržiti naše fritule koje smo pripremili. I'm a bit clumsy when it comes to dessert, so it's great to have mom who can make sweets like this. Be careful not to overheat the oil. If fritulas are instantly changing the color to brown, it means that the oil is overheated and fritulas will stay raw inside. If they are slowly changing color from white to gold to brown, you're on the right track. It takes around a minute to fry them. Dakle, ispržili smo i sad ih trebamo posuti mljevenim šećerom. Tako da bude šećer ravnomjerno raspoređen po fritulama. Da vidimo šta smo napravili, je li to sve ok. This delicacy is a sweet childhood memory, and even though they are pretty easy to make, it's always a special occasion when we see them on the table. It's time to taste them. This is really good, Mom.